Turashuje mwese mudukurikira ku Mumbe Official mu nkuru zacu zitandukanye. Dushimire abamaze gukora subscribe no kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo amakuru yacu atagucika. Kuri uyu munsi wa none rero ntabwo tubajyanye noneho mu ntara y'Iburasirazuba bwa Kivu, ahubwo tubazanye mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke. Ni inkuru y'incamugongo ibabaje cyane, aho umwana w'imyaka 3 n'amezi 5 yariwe n'ingurube akarinda buri ubuzima. Ni inkuru yamenyekanye kuri uyu wa mbere ahasaga saa 3 z'umugoroba. Ababyeyi be bari bagiye ku kazi n'umukozi ntiyari ahari kuko araho yaragiye ubwo iri shyano ryabaga. Ni mu murenge wa Kanjongo mu kagari ka Kibogora mu mudugudu wa Maseka. Ibi byabaye kuri uyu wa mbere ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 2022. Uyu nyakwigendera Izere Ineza Willow Queen wari ufite imyaka 3 n'amezi 5 ni mwene Nzayikorera Emmanuel na Nyirantibarikure Claudine. Amakuru avuga ko ingurube yavuye mu kiraro imusanga mu cyumba araramo, imurya ukuboko kw'iburyo imujanjagura n'umutwe. Babanje kuza ababyeyi be babanje kuza bavuye ku kazi basanga mu cyumba araramo ntawe urimo. Barebye mu cyumba byegeranye basangamo ibice byasigaye by'uwo mwana. Ibi byemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanjongwe Kimana Kanyogote Juvenal. Avuga ko ababyeyi b'uyu mwana batari bahari. Akomeza ajya inama ababyeyi gusiga abana mu baturanyi mu gihe nta muntu mukuru uhari. Mu kiganiro kirekire umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanjongwe yagiranye n'Umuseke agira inama ababyeyi bose amakuru avuga ko ingurube yavuye mu kiraro igasanga uyu mwana mu cyumba araramo, ikamurya ukuboko kw'iburyo ikamurya imujanjagura umutwe. Gusa ababyeyi be bavuye ku kazi basanga uyu mwana atari mu cyumba araramo, basanga ibice by'umubiri byasigaye biri mu cyumba cyegeranye n'icy'uyu mwana araramo. Ibi byemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanjongwe Kimana Kanyogote Juvenal. Avuga ko ababyeyi b'uyu mwana batari bahari. Akomeza agira inama gufata abana bakabasiga mu baturanyi mu gihe nta muntu mukuru waba uri mu rugo. Ikinyamakuru Umuseke.rwa cyandikirwa kuri murandasi cyaganiriye n'umworozi w'ingurube wabigize umwuga witwa Shimpumu Jean Claude. Uyu avuga ko yari ingurube isaga imyaka 10. Gusa avuga ko ku giti cye ntaho yigeze abona ingurube irya umwana wayo cyangwa se ikarya umuntu ku giti cye. Gusa yemeza ko ibi bishoboka mu gihe ingurube yaba ititaweho neza. Akomeza agira inama aborozi b'ingurube cyangwa se abandi matungo kwita ku matungo cyane, kuko kenshi na kenshi abantu bafata ingurube nkaho ari indya byose, ugasanga bayigaburiye imyanda cyangwa se amayezi aturuka mu ibagiro. Ibi yemeza ko bisa nkaho ari ukumenyereza ingurube nabi, kuko bishobora gutuma ikura nk'indyanyama cyane, kuko ishobora kwegera umuntu bigatuma yamuhohota cyangwa ikamugirira nabi. Akomeza agira inama aborozi ko ni byiza cyane gukorera isuku amatungo, kuyahanagura, kuyagaburira. Ibyo bituma ko umuntu amenyerwa neza n'amatungo, bigatuma amatungo amufata nkaho ari ingenzi kuri bo. Ibi iyo ubikoze ushaka gutuma ubworozi bwawe bugenda neza, bigatuma itungo rikwisangaho. Uyu nyakwigendera Izere Ineza Willow Queen yajyanywe mu bitaro bya Kibogora. Ibice bya nyakwigendera Izere Ineza Willow Queen byajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kibogora, aho ategerejwe gushyingura. Turashimiye mwese mukurikira ikiganiro cyacu. Dushimire n'abantu bose bakora like, subscribe, comment, share. Dushimire kandi bakomaze gukanda subscribe kuko ni iby'agaciro cyane, kandi twiteguye kugererayo. Murakoze cyane.